Bible de what? We are bella. Me no bella na say. We Fukuyama. Eso me yun asia. Yes. We Sankara. Any Sankara mpodi. Eso me yun Sankara na say. Ketwe papa ketwe bella kwe. Me yun na say. Sankara circle. What? What you call bobodia. No, obiso jeso. Elegia gachileji. Eso bi chen say. Ababa no why. Esi wa trader so. Ni ehunu say. Eye Ghanaian business. A trader so. Who sam na mo yedai. Verse 8. Verse number 8. What's the name say? What's the name to Trubento? 48. 1 Corinthians 48. 1 Corinthians 48. What's it that? Na set to Trubento na anji ya. What's it set to Trubento? Aben ya bono papa. Sabena anji ya. Hai no be siesie no akosa. Ajia. President Bekasa. Okay. Ya boka na national anthem. Apa. Eni opia kwala kura opia ni msabe. Oh yes. Bam. Success match abeso bi yes. Now me pacho oti aben na sinti. Yes. Wa hu na ben ko. Aben ajiji. Na ben we mo yo Ghana national anthem chendi. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Gido bam 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 bam. Bam bam bam. Bam bam bam. Bam bam. But you abe we president be so be kasa. Hallelujah. Aye de besi. Aye so trouble de besi go. Set to Trubento na anji ya. Abenya obi anim se ne le boss ya tie sa anji ya. Hai no be siesie no akosa. Why no be siesie no so la. Ebe ye den na Ebe huru dia mo ka. Na ebe ye se mo kase gu from mo kwa. Ebe se dia mo kase gu from mu kwa. Wante? Yes. Mo kase gu from. Eti na wo pese wo ne Bible di akinye. Eju di tie Bible asemi o ka no 1 Corinthians 14:23. 1 Corinthians chapter 14 verse 23. Samo ka kasa dan. Mo ka kasa hodo. Mo start okay nyanu pabo. Oh sweet alaba, oh bonti alaba, abonti alaba, sweet alaba, bonti alaba, sweet alaba, oh Fuyama Sankara, oh sweet alaba, bonti alaba, sweet alaba, bonti alaba, oh sweet alaba, bonti alaba, sweet alaba, bonti alaba, oh sweet alaba, oh keke Fadama. Also for your bonus, say, Susun Kron, word 1 Corinthians 14:23. What is that? Manam Koshia Fako. Munam Kasaka, Namunam start Namuya Bia. No one no be the mass or the nation Okojum. No one Naswan, I'm damaging watch, notice a moya bella ya. Uncle, sir. Sandy Pano, Chamronka said, Mabu Badam. Men, I'm a trauma Babadam. Wow. Huh? Men, I'm a trauma Babadam. Debbie. I didn't know. I don't be a Casama Bobodam. Yes. Also, I never go for that country. Or say, one Casama Bobodam. Mona Casa, on you so white Mabobodam here, or the back to us, Mokika then Quasiasam. Mabobodam, Namokan Quasiasam. Yes. And then, I guess simple say. Oh, kind of the other car, and he saw for 1 day or day. What for? 1 day now, Kawasam. Oh, Achino. Wonders. Achino. O ti di onifreni o makwata phone fi oh why are there na so me chewa there bi wa we spirit
se ene nyankopɔ de na nkwa onyankopɔ na ade biara obeye na se wo twist no wan fa ne kwan so a Satan represi o represi de bebo wa bo atranse o mu se o de beye niema bi a emma ye ka no kura cha wo nyi ni da 2 Thessalonians chapter 2:9 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 Bible nkasa what's boni esikwan what's we ye boni esikwan yes eno na ne ba no na sa boni we ni ba no eba ni Satan adwuma so eba ni Satan adwuma so atro to me what's de be ntumi atro to me ay atro to me what the answer chene me me na sure Bible no Dabi what's osofo de betimi di hide Insanchene obetimi di hide no ye nsanchene de mezi eni ahudidi obetimi di ayade ho mama hey betimi je bet be fisura ba amen also be yade ma ho adwiru de entre na da namu enso ye de entre ni na de ene de na da mu wona wa yira mu me na sure Bible no Dabi wona wa yira mu esanse ana sam spirit we ta ya adwuma wow anam say o ma nyi no kura do wan di no kura di na ya wa di si wono wan ji no mo ani ti say ta repress bad one amount ye to Nyankopɔn ma na de mo ni post no anu asoma sa spirit na ba mu no ma ji atro na se de ba mo betinya ji atro spirit na die wanya kwanya bu mo wanya kwa bumatan me nam sure ya Dabi we be ya wasi atemo da ho ma yes we be ya me nam ka che wo be gwaw me nam ka che wo eyi ni nyina so no no nyina so no so si say nyina so me kotu Bible a che wo ye ko kan 1 Corinthians ye ko kan 1 Corinthians chapter 13 verse 8 okay 13 and me breswa but me anto more time 13 verse 8 go 38 Corinthians no also there odo to nchada also odo de eto anyeden enchada odo de eto anyeden enchada odo de eto anyeden odo de eto nchada de etie Bible enkom hyede wasi nkwam hyede wo begu no me na me sure Bible wasi nkwam hyede begu yes because of the book of Revelation na kasa hodo wow eti ebeto berebi no hallelujah nkwam hyede hallelujah obegu no Paul na kai nyam kai na fede na besi kasa hodo yin ebejai wasi ebedai ebejai ade tin ebejai ka Yakobod nim say ewiase ne obianya so asem no wie pe onipa no beka won ka say amani kromo fo ate ase na tama na asem no eda o man ba akum na nya kwan spreading ko world ne de na se techamane de edane omutimi ka koro so kasa anti enya spread wo wiase nyina wie pe Bible say yebejai ka yebejai ka wow se Peter mo de no omu nyina na kae ebedu Paul time no ense bi ba ho make me kodu ense na kire wo kwaso wasi yebe hu ade fa ne fa yebe hu ade fa ne fa na ya hyenkom fa ne fa yebe hyenkom so den fa ne fa yebe hyenkom so fa ne fa yes kwaso na se de wie pay no nya ba na se de wie pay ye nya ba enu na obegu fa ne fa no enu ansa na obegu fa hallelujah amen me pa cho ene wiase we an scientific word of technology wiase dum pempenso bi a ye say kro bi enu onyo obi nti obi kasa me na me ka kire yes enu obegu enye din cross say he say technology na ba technology me nya de bi nche okay technology na ba ama say kura say omo call a friend say a UN e come meeting na hwe the edition crop for so language translator language translator e serious o as say when we Japan na e hye so a main speaker na okasa no before e ba be du no so no na asam na sesa na asam na sesa wona sum na wate wona kasa mu odofo adeti na mama ye nti obo ade na se ene wasn't that the wie pay the bar ye be go fan so they say o ma ya ma say we are president now when take us a bia on so meeting ko say be G20 kwatrase la kwatna obi eti nya say e be bisa say kasa be na aka no ma eden o ma setiama eno no mo de ahye waso yes main speaker ka say o kasa nyina translate ma yes language translator nimudie na ba yes odofo nimudie no aba wasna de wie hallelujah amen ye be adena stem da so ye belebele twetwe papa wasa won tikasa na sentia edi ebedum pempen so se ne beye but first na Paul mo edi asempa na ba no na kro na okomu no onte hokasa ese ne tacha madame and you know Nyankopon so mbe frese o Jerusalem ampa so Pentecost day no start e ma ni ba ye no obobo countries ni nyina di nchira yes obobo bi o nchira o nyere was na ni ba Acts chapter 2 verse 5 Acts chapter 2 verse 5 first start o mo di ni ba ye ni na wana no ahia no party for me pa cho o si ona ahia no the be start free when bra 5 no na you da for bi o any pa the very you da for ye ni pa at the very
for. Yes, Jerusalem. Anybody, Na bra, won konko na won de bomb so no. any peppy be Was na ni papi be hia. O ma dwiyom sakasaka. O ma dwim yom sakasaka. So obiate se. Wo biate se. Ye ken krom kasa. It is na we so te de hyehyem krofo ya so yi. Obiate se ye ka dai ni krom kasa. I don't know your setting holy or setting home. Any man is see or Pentecostal day, but I be a bremu and yes, I net nemo a technology and a diayo. Or for men can't try me some mini home gong. Now, for me new home come in 50 something branches. What? Aka quotation, mo preacher, mo show to paper so. Oh yes. Obi Holy Spirit. What try na go paper so from who papa. We nyam go paira. This was good mo enemy flow. When the Holy Spirit. And we show Holy Spirit no. Obi can't was up. Can John 14:25. John chapter 16 verse 7. Read the Bible. John 14:25. Hallelujah. Amen. Oba diamante asiamra. O se won konko ni a church focus here. Yes. Why? Me woman chain. Paul said, yes, Christ and Azan Messiah. Yeshua. Messiah say, oh, where's your phone in China? And I come again. And what can I say? Now, what you not for no. What you jump for in the home? I make your best money. I make your best money in the deal. Oh, no, bet you no, bet say, and you mean now. The camera, you what can you now? Yes. Oh, bet say, hallelujah. Holy Spirit teach you. John chapter 16, verse 7 to 8. John 16:7. Wasn't a mechanic no cross? Wasn't a mechanic no cross? Yama Musami cross. Yes, to see, Nazan is a yes or back. Nasamanqua. That's why I just told you not for them back on chain. What you jump on into me, man. Nasamik. Any attempt. Yes. Or be teach you bonnie. Yes. What's the bonnie? What's the atumu? And I will do a jamai. What to patch a cocoa? What to patch a cocoa? And Jaman do cry as a patcha. Oh, but your mama, Baba Casacocro. No, Yes. On va dire Valentine. Amen. On m'y a dit. Amen. Aquaja, young girl, you are scattered that. On could go to Mantian Joseph, Miniscating yet. What was I really Barry? Miss Ubi, I must see a film pon and a foul. Papa. Tanea. Jack. Make a commercial play kaba. About the inshallah, make a commercial play kaba. Yes. Nana and Profobi, hallelujah. Men form Monacra. Why? Yes. Men form Monacra. And 02471 71472. Erade na ye drilling company limited. Yes in su ayenkwa. We're from Kofi Lane. Dodonara from Koshe. I'm there among fat map in the agreement. Mansura Herbal Clinic. Anyway, Jima Bamba. Mamma Dahus. Oba Mansura Herbal, yet they have a mark near the Sayare. The Shayare no home. Near Shania M. Wall near Mojay. Near the Yasa Abba. Maybe a chemono, Naminya Funuba, and Mamma Warisem Aye Bassa. Then so I said, Danka Uchedia upon say Misha Mansura Herbal Clinic. Mawo afame ho afame ba enidia ba me fi won krabata miensa won kran krodium ha teshi tantra na new fadama asante mantam so kono odumase runabout techi mai kenten taxi rank na seshi asan so said they are you otamfu tie me akane no na yenimu no na washishe da so ene de wasisa na fadie The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot. Tifeno a gidi for Ona wali we nyamia kwenwa. Hallelujah. Amen. Yet nobody knows it. Amen. Our do ya wadi adumi. Order 4. Sabri. One church. Men Daniel Samuati. So we need yanko pa one dia. Holy Spirit no atiemu. Ibiadwene no. Yes. Am I entiasie? Yes. Ye wa wo se wo ye obo ade adwuma no. And no God do more people say you are man of God.
Also for what's why I trade papa. And so go nim on kind of bad yam poda. Yen chance ye debate says ya quotation be fruit is ya. Marble can't send me a chain. I was some 145. But big cantons. Yango ponti no awboa. Onyankopon se oben wona wa yede. Wo frɛ ne nyina. Wo frɛ no wona wo frɛ no ewa igbem. Wona wo frɛ no ewa krobom. Wona wo frɛ no ewa achim kasem. Wona wo frɛ no asante kasem. Wona wo frɛ no ewa bosu kasem. Wona wo frɛ no ewa friends nzima kasem. Wona wo frɛ no mfante kasem. Wona wo frɛ no nkran kasem. We are true for until and now so Mr. Chaka and the whole person just a watch papa no and I qualify I'm manting a couple of tea war. Then I'm passing with ye. Then I'm passing with ye. Hey, and I'm a sofa to know I'm a net because of a D toss near body or baboon. They can't toss any that you're not when if I'm tongue. Yes, tongue. Eti wedi de no wedi de no ye friend say tongues hallelujah eti the ba mean na be languages and languages Greek ye grosser Hebrew so ye dey legion oh anabira eti bebre adan na mo pese mo man nyanko pasam na jere ayira wo ba de ne mani so ha oba de hu ye mo bo was won na twetwe nukuram no bompaya na tie Bible kra wo catch him say no and tie Bible Nyankopon ka sem bi e the book of John chapter 9:31 John 9:31 yenim so Onyankopon tie di monye o se yenim so Onyankopon onye dai on tie di monye ni on tie dai o di boye ni so bi feri Nyankopon na so bi feri Nyankopon no ya dia ya we pa so ni pa no e Nyankopon tie no e die nya so bi o katos no tie no ni mo bi o ya die Nyankopon ya dai Papa Cheche, Fukuyama, Sankara, Montialaba, Sweetalaba, Apatawa Denso, Agin dying, Agin so dying. Not so for to know, it is so to know who was here. Oh, yes, you who was here that. Ya humasie na mo de mo kasa na wuram na mo de mo kasa na shada wuram mo de wuram apaya no de wuram ya ba so bi kra de asofo na obi o kan so mo so di za di agrofo mo na za pam na mo de wuram ha ebi dia enchia ebi dia mo za ma fo mo nya de mo che na mala meto Bibi ya musubu kota anu wana kasa munkasa sa wa babu mami wan quotation ko kaje say ya suru kasa na wo suru obako dabi ya mo dawo so ya jo dabi ade na mo yasa ade na mo yasa muni sa mo ya mu ha church members oh penu kwanu ba ko di bad doctrine na di free church member bad doctrine na di fini check me man no serious bi ana mu di eche yo sa acha di adwuma o se di an na afi ade enu ya o se ade enu anum mu hia mu a si ye hia mu a mu bia wo dwom obi wo nyom obi wo nkyerechire obi wo kasa bi o che acha di enu obi su di kasa bi obi di edie obi wo nkyerase mo ma ni nyina nya de man koso ni nyina nya de man koso abepia mu abudi akopia so de mu mu ntie fa wudo na atwa hie wo de mu now so start sa wakasa wo si adom no nkonko na ba wo so a wo na wo si o Bible ne nyesa na opeso kire sa me kire mu akire wa me di fu me na me hwe me blackboard na ma ka me ba be diagram na to a ma che o se de tie no ba de adom a me saka me ba part 2 so we dey o se if quotation me yi no wan biom ne ma pensem paso so bi kaka bia anyi ni pa ben wo se kasa bia no ate anyi ni pa hi ben eti wa wutie me ne me bisa question sa wo se tons na wo ka me di wo di na mo tufo bo se ye no kra se enu ane bele no a me di amamo maji atu me nche me di enu nche ni enu na nka atra so ebro so a basa ife se ni pa mi ensa na nka so bia mu a members na mo do kogu park no so mo ye jeli e park ali na mpesa mo force no obi akabi o se nienu na nka abro so a basa yensa wan kan maako na mo kra mo yensa no kra mo nka mbom mo anso ashi mo betimi adi so
Yes, no ni papa ko chira se na ba ko nya dai chira se eju de obegu a mundie ko na sa asichire ni ho do ba chire dia wo kana se ni ho a o mo na no asafo no obi anka na no nya dai o se mo shut up obi anka na no ntu yes won se mazo dai se mo da so kan o se di obechi se me start se me kan obi nchira dia me kana se o sonoria apostle say Fukuyama ene Sankara ye si wo fi ha di odi yari ba di o habida ne so no e be fi so one time apostle say o majama he wo a habida so no o shwa mama wo de kotongo sia o shwa mama mi ensape o sanare no shra so ma na fa kofie Fukuyama na fa si ja so no a o bonti ala wo di ya apata do de ene yade no ko yade no ko abobode ene o si apostle say abobode baby a ufire no ukromode pa ukromode me ba jo say na am waka no bi aheda ene ya sore ma dia mutimi nyanyame adwuma adan na me dia me so da na bae obi an so da na akomo fa no a de che na fa no di da also didn't qualify say anything na just say ka what e catch your plane when him na so onyankopɔ twadi ampo ya we kasa kire wo yes it what to aso atie o catch you say onye sakasaka nyankopɔ na momo ya dai o ya sumje if say nyankopɔ onye sakasaka nyankopɔ si ne ko jawo mpabo so da mama o sa mama o so anya dai onye sakasaka nyankopɔ na momo no oye asumje nyankopɔ o ya sumje nyanko said tie ahotefo asafo there be o say asori bi am ahotefo asafo and ti na ma won te ase no ahotefo asafo mu sa je we anya dai enkoso ho bi on to me wura hompo Femini ntwetwe nkomo fresese ya medisi ya never patrol blackboard na me san kanintini ema mi ntimi nkyere we ni apostle we kwa anwode fresh 055 955 2686 055 955 2686 fresese ya na bread media no so. Hello yanka obi kasembi say Jesus Christo Matthew chapter 3 wait me fresh 955 2686 kama mne fi yanko kwa wadawruma udin we bia TV for monke mu speaker na mai ana de wumni se yeda wase enene nchechira odi abla yi amen na trust me da ho ne de di se obi abre ne ho ase because sunkunku no mo ka ba wo so e ba kire wo ya de bi kuna nyo be pem wo obe kasa kire wo Bible no obe ka kai wo to da Bible me Facebook sha Bible no ko to da wo ha no yi quotations ne kire wo yi no trimu sa ka kai wo sa di wo no obi ka asem kura na asem ni ka kai wo wo ya de na nyo pem nti ni kire no o se ya bre ya ho ase na obi kire Bible di ma ya hwe ne so ye bo mpa ne yesua na ye bo mpa so no an kire je me se de o kan ye no kura ye minim wo ya ka se mate se dia empempi ye beta agbe no bet ye ntia se ye nsem nyina no in fact emo ye nti de meka ye fa ho blase so asim ye mo mpa ye se di o kan it is na eno ne ade hia ye nse e Kristo fu ni tu wana mo apostle pastor mu nyina Nyankopɔn obo ade ya wo nhira mo na onye mo kese bye bye o shira o so do ni wa kuma so ade no hello yes pacho din baby agasa free pacho mi din di 7 asafi Ashama. Itio. But I'm going to say, that I said, you can't solve unfortunately, 7 days. Minkatos, no, so I didn't see him to Minka. Yeah, now from Simakuma, didn't know. You know, this is no say I want to means. You are as a pa. Hello. I feel about it. Jabe ba ko pe. Oh, Papa, anyumre wasemi ayame depa. Amen. Na Papa de meka ne so ba de nhira pa na nka nipa yante ase. Na nka so fon bebre bi ahuntan na so abuye so amame. Na enasemi Papa, ama amone na ne nama ye chere kasa fufure. Papa me call asori. Na asori na me call ye no.
I am former regional minister. I was in my brother for. Begin to papa me money din. I am me papa ba me money din. Papa bra o na juma kwa wie no. Oba sinyan honom oba sorry bi mu na me kwa sorry num. Na papa ehia ebeye anwumre no nso. Na papa ye so oba ba be kire yen se ne ka kasa foforo. Papa yan sha asem ba bia na me butu no na asompanyin so butu me nchen. Asompanyin na me ka na asem wa asafo a na me kwa asoro wo mu ne yiri mi no. Papa wonyim sa me odine sa gu me so sa yanka Jesus eti wo ka ba ti afa so ma waka kasa foforo. Papa asama wo kan ti mama kai se o sa me mu ya asem bi so. Papa obi na ne yira asompanyin na ne yiri mi no ya fra na apanyin kwa me adan ma me mo ni. Papa otimi ka kasa foforo mi mo ma na me student a me enko ayi bi anu ma ti man ka kasa foforo. Na papa wonyim sa ade atie no odi hwa no ho eti osia wa no aka so di agro ba kaka foforo gu so ama bibia yo because safo no ma yesi asesa won kaka foforo bia nta se nyam kopa ho ma anka ho eti ya dia on bebu ya ni ya because we didn't share the intiminka enti be yi frame papa asamo we a wakan ama papa inhu dia menka na dia meka ni so pa dia nsira pa awon sama emu tu na wa da dia chire da bia dia meka ni so pa dia na won sem pa wo ka chira da sama wi asia fa na nyina ni no oba dia nkan kwankra kuma na obi biara meso ase na won tibi fa anyam ya sem emu tu na huntai na din chira yen na hima ahomansi aka asem o ti aja be ketu adiansa ankwankwa biara di obi biara tiefo ne ahwefo a mutie manwumre ahunta sama papa je dinki mo mayan kwa kakra bi ebenya bia ne mfa so na asene minnim yie tete yetini so papa ya asena apostle asena obaba nyame asema meyen na danko ma no ba de ni pia me no mi ye nya nkwaje oba de nhira o apostle oba de nhira mi ne abema a pastor Mensa, any pastor king, and Mother Abigail. Oh no, your Baba Kwa, Oturu so I dear by any. About the insurance, Baby Butubia, Madame, about the insurance. What? Hello? Hello? Jodine Babiaka free. Hello? Yes, sir. Udine Babiaka free. Oh, me too, Kakasawai. I'm a friend class in the meet you. I have a boy, I think I will share for Amen. I am still in church and be a man or mom, again, and I said, thank you. And I'm what I said about husband. It says no about so many that you see. Oh, very good. And she got my dear said about because my if I'm a young way now, you and church and one of Mrs. Salmon, I want to be. If you can be a in the bar, church and I'm when you have the hot stamp for what they are with Fantoba Mezia, so in whom about not to anymore. Hello? Iti, also no, church members, they bring the 80 and no crack. No crap, papa. Would no yamini pancasa, Mancana mebois. So I do not come in Yami. That day, and she had also as shown. I've done, and then there was an enemy to me. I had also as shown. I'm not joker. I can't some mamma was saying, Gumi and papa, and no crap. Or say, Sena de Pia, Ede, Indian, I ate, lying in a head, a dish. They no crap, papa. I mean, because I know, see, I know the back is sick. I'm not a joker. When I was at Ghana, I cry out headquarters, the whole Ghana of the apostles, and as of what Tababaso. Because they would be no credit. If they are no credit, will be our car. They are no credit, and no one wants to go me. They are no credit. Don't see the baby said that. They try to draw their big guns on them, and Manta. Oh, can you? I want Damako. Oh, Manta, oh, Manta. We not cook. If you have it, then any badge.
Hey, no crack, yeah, Franco baby, and I'm not sorry, I'm sorry about going no crack. Then and one also PIT, and no crack, we are pure man of God. Oh, no, sweat the papa, it's your new video now. It is station, one of my dash, a ball like bank, and also no more to. Obadi Shravi Bray, no, you are Kumaswadi, ma'am. Hello? Hello. Yes, sir, but you didn't have a free. Hello. It's your casa. Good evening, Apostle. Good evening. What's on the baby and Jonathan J. But you are free. But on the cafe, Kisserman, as a mother. With you. Yes. Apostle, many you will do. Amen. Yeah, which mean money real. Me show fishing, sir. Which mean money real. Because what church trainer will train. And then, as a performer, brave pastors, it is not common for every pastor to know your preaching. Mahun them. Ha! When mommy and Meta can connect me a kidney donor. And now, the travel station, they call India, Echo donating kidney Emma, immigration officer, and already me bro. Up to now, we need the job, Papa no work. So, Ama de be actually I'm not there discover station. We show one name soon. I will any soon call number and one of my commercial. About the airway. Hello. I'm all by on shows why. Hello. Ha! Nasa a sweat trap. Hello, Casa. Hello. Yeah, but you didn't have a casa free. But your friend, Miss Catherine Medina. With you. I didn't mean you. Insurance. And I do what Mama Kuma Bubu and Casa. Casa. Now, then, what can I say? I am not phone be sure. If you said that the other now for quotation into screen so being now and boy, maybe one song. And then what can I say? Will be a share, I shall fall, and yet if will be a share that in man, fair, no, and come across that you. That's a may Catrabia that good day. Eddie are no can near here. Said a day, you man are all about Koso. In him so young, how they are brought their way and to me say, I shall follow, will be a show piano, say be and yes, can go or bath crowd by Betty. As I say, crowd will be a fan from what that you know yet, and yet you must. You see a crab, no crowd. Oh, yeah, dear. Now, why are we? Now, the big year, Miss Frank can say, I have found you, who about you, who was go at Rebio, but the move money, number no wafiam. We be a Ubia on fancy. May and fair non can sign a daddy. If you are a better big daddy, yeah, they can. Yeah, the chowner, I think, can for you now. But I said, we don't care about us. I mean, your pronu be brio one more. Me, nya sorry down. Intino, Obiti saw what dance my Pronubia will be ano, Nas or trot be Nasa we are, and as a cow and any teamia, and Kedu Saturday, Nanka sorry to full lagoon. Nanka area how for now, Pesaba sorry no, Nanka wetting ya for my back, Ned, yes, we can cry, Ned, at two full lagoon the amount. Esramwa, Sansa, a bansana say, Media assembly will be more timid. That's me call me could be Sadaya. A boy baby, I don't know, Brono bebre. Kakran bakuma kuni timi adi ompe timi froka enso seke mitimi nya bas bi ekosi ho a anka edomo a agi asem na die beba no abeti oba ade asem edoso entino wo abeti wodi wodi agba for de nyese ye fa oka no nyese wodi usika kra na ye ya ye betofu agumama nanka wodi omaba ye pon a no wasan be form ko because ye con service entino na ye wo se de be first service na Odemko. Until Ubia Hemu baby no. So what Kaswa, so what him, so what Amasamai, Hunina, ne, who are denta, Madina side winina. Baby, ya will be a wood of friend. Baby, Biara, as some pana chip, baby, and wages of Kai.
agye baby nti unya frem we area nko ade a menya do na ma ne to dwa se wo be park wo ha sei we hu krofo ababefo because you point to the be agye se me pet bi na de o ma ko. Hello. 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 Yes sir, but you didn't be akasa fi. Hello. Yes sir. Hello, me the man no me akasa fi at town. Meet you. I will say me what domo hopa. Daddy, na me say hopa. Le me ndeni. Na me see Pepero. Na maunje na yadom na yo wanso izo wa uroma unu so ka na to watu ya dunya dunya no so ase why isolated ready what do you Share quotation no a to de bia about the issue bebre no nyi wakoma so ade ma okay romance a oso obi ni onyankopon mo onye ne dia sa asem na bible ka mama misinterpret no Romans 7:14 Romans 8:14 yenam ho so ye nyankopon ma na dodo onyankopon ho ka won won o nyankopon na so for the quotation we biro ni say dodo nyankopon ho ka won obi a wo returns debi antisa yen kan 1 John chapter 3 verse 9 1 John 3:9 na answer no obi ara onyankopon wo no obi nyankopon wo no onye bone efise na baniti ni mu ontumi nye bone e ma wo nya bone efi nyankopon na wo no efise nyankopon na wo won ko twaso kakra bi twaso wasna yemu na nyankopon mane obonsam de we na nyankopon mane bonsam de adi se di ono obi ara onye de yetene obi onye de yetene ani de onno ni nua ani de onno ni nua won fri nyankopon eti obi a nyankopon ho kan ni obi a okodi bone a onya tinka bi mane yam hye mane ye de won konko ni garden no yes men kasa wa ya bele debi tons de du awo kware na ko gba jama di a won konko nkan Badiam ni akumam omanti ase emra amfane ngosira megoso eto so bia nyankopon ho kano no yes ono ye nyankopon ba ebise na ba etinemu seed bi ya dan ewo numu a ekasa kirawo ebi wa ye omna twi no mu twi ya dan efa so the account to can Bible no can guarantee us that was ye nanti Galatians chapter 5 verse 15 verse number 16 no 16 was hu mu ni onipa so was hu mu ni onipa so na me semu se na okache yense ye nanti wo hu na mu ni hunam akono achi ye ni hunam na kono na chi hunam kondo tia hunam no kondo tia hu tia hunam na mienu inhia yes hallelujah amen hello yes sir hello me ba cho kasa wa dauruma Pacho, your family for Peter. Because every Tabola large. Me too. Opening Yami, it's count. Amen. One shouting. Amen. And Pacho, maybe this friend is saying young vampire baby. Now, me quiet, no. Your vampire is on the Sako beer. No atiave this is what the second one in TV after they push me if you know say who be ni wa coming as I say the kick off and I will say I say buy no mo bono if you nyame if you have my never be that chi bio and I say they can make can ask you cry hey by force yes sano ko kan ko say ya de ko kasam spread the word of God ni nyina so no eno na nkom de ba mo meme misinterpreting no mesra what Peter o ka o de ni wie ye wa ba so yi eti mo ko gina so na mo ye twetwe papa akra hin na besesa mo ko ye kuse ni mo amprichi na mo ko ye here baba ni pa hin na besesa here baba ni for As for 31. You can ask for 31. Omu wi asore no. No mu wi asore ye. Fa ko mu hia ye no. Ehwo wo so. Nkuku ye wonyina ma. Nkuku ye wonyina mama. No mu de nam ye. Just a den ye. Eko kan Nyankopon asem. Na be kan Nyankopon den. Asem. Adi nyina so na asesa o. Asesa.
Ghana phobia se sano. Na we Abraham ye won they say they ase sample. They say they won nyasa because na vronga me touch man na ka na vronga say. Me tu na vronga menya na vronga ni otitwi. Yeah. Ana otebrofo. Yes. Wow, I me can with me. I can me can no so betimi translate ko na vronga say. And they say atisa first need the Paul ko fa wan be di nchem. First Peter ko fa wan be di nchem. It touch man direct. Na ka kuro nso kasa. Eti air connect sa. Yes. Air control say kom she be gu kasa wo do be jai. Well, you be fan na the we pay the bar. You be gu fan. It is say nim dia ne ba no ye obi otikro bi su kasa. Ye obi kra wasua languages. Yeah. Otikasa wo do. Otikasa wo do. Yeah. Ah sabi so fo bi agina kro bia so gina wa. Okasa obetima translate. Na dia me ya ne say wo be ko sa asori ko no mo return so mu no. No ma san fa so fo bi o chere French ase wo. I'm quite confused. Oh, Jimmy and Vidias. I'm quite confused. I must say more cartons. Nangasan. Also for the Cassan, what for be money translated? Yeah, how much I know. I know only some contradicted Bible. So for that, some for be money translated. The preaching. Okay. As I'm standing here this morning, I want to tell you something. And prove something today. It's about 3 months ago. I came from Brazil. From the Bible school. My name is Reverend John Mensa. Let me give you one testimony. When I came from my house, I took my vehicle. I drove from Kaswa. In the name of Jesus, I lost my tie. And the roadside, in the name of Jesus, I drove gradually to the bush. Daddy. Oka kwasha una man kwa about dancer. Ko beto inka meto. We be preaching. Na mero wale toti we. Antishi. O wa de we mo bo. O ba no musa megu so. Hwe. Mo maye na ni oba de asem. Hello. Hello. Be ba cho bento ni. Hello. Ye ba cho ada no miti. Udi be bia ka se free. Parce que ça nous impose de rester dans mes places. Météo. Ah, parce qu'on a coupé ça pas. On change ou pas mais. C'est au programme et nous que c'est à Thomas commence papa. Après on me caille me dit. Na me y avait pas mi na so pour bon pas ma mia. So pour nous 14 et puis à me chaud. Ana me so milliard minutes tu dis mais ça elle se metti. Super. Na vous priame. Oya le fo. Oya ma to ko. Aso be ka te na se. Membre ma kuma se ma kuma bi. Apostle mi wo be be ja ma ko no ko se ja usam na to fa. Atonsu e be den. And just ye mo bi bo de se nye yo. Aso ya me ko no. But e bi mo. Yefia e bo mpa e. Na ade na se mi nkan ko ase me bo mpa e o me en ka se me de. Na le ko de mu da se making us them Abompire Abraham Goana. Oh, I would get here. Young God says, Matthew chapter 6, verse number 5. Koso, was it Pebble? Koso, it is a more Bompire. Debbie says, shop him. Young God says, verse 9, verse 9, 7 young God. Was it some other Bompire? So Bompire. Moka Kasa Pisa, I was on for. On the baba, go. Okay. Says verse 3. Koso. Oh, 5 no. 5 na. Salam Bompire. So Bompire. When you sing out from 4. Koso. Or pursue the share them. Who pursue share them in Montreal. They depend on me. Tia more many pounds on Bompire. The Cramessa say, was no croyers are. When you cut the other. Send your Jaman one your bonya cat your bomb, Pabo Piso and Fak when one. Pabo, where am I dear baby? Me be teach you how to pray. And Pabo baby a shout to. Brian Sabons and my mommy and Sabons and you be one no bomber, you are shouting Satan, but your bomber has radio for Yanko Ponchaya. Make quote from the Bible natural. Was a Shelupium? He's talking about Kasawakumum. Tuprum, not Tuprum. And you say, well, you know them was as someone in your head, any secret, because in Bible is secret and confidential between you and your God. But what you come no what you come in pie what you come now what you know who come as a mono no bet you so kappa ono bet you so kappa yes oh
enti mpabo na te say driving udu baby asphalt so ko speed udu baby apoto na aga tutum enti baby e shout to bia no na mum ye nsabun sam nyuma de ene ya no ye din obonsam so na baby ye nsre bone fache ye nsre oso anwode ma adesrem ko wow now wo sabun sam nyuma nko eti baby wanu adene ye de wo sabun sam nyuma na de wo sre no wo kasa mra fam ha na sra de no ha na nshauto 1 Samuel chapter 1 verse 12 2 Samuel Shababunum chapter 1 and one refer ko Acts 14:1 yes verse 12 cause what no ogusu bompaye was na han egusu bompaye e wo brade ni mu no e wo bade ya wani mu no eli ehye na no so eli osofo eli ko gina ni nche no a o spy na no hana kase wona kuma na hana de no kase wona kuma mu na no nko no obese dan na no obese dan eti kase obi bese na no anie nene die wonte et eli buni so sabuni eli eka se da be na ba kosie you want free wani so na wonse be free wani so hana buana se hana ka kire ne se da bi mi wura me ya oba huni obesa na nse biara kra de minum bi da na mmom no mi hwie me kira agwa awurade anim and one Acts chapter 14:1 the okasa bi onkasa nche nipa okasa nche nyankopon he talking about prayer it is when no aka no nipa ne ka woni kasa am enyo obi kasa am enya kasa bi aye belebelem when one misinterpreting no and say asamo no obi wanu aka mo obi atedi aka mo obi antrase na de obisi na no de okasa woni mu enye nipa no aka kire no so for ntimi nche wem say ne dia na he baba no obi atene de ono si wakasa che nyankopon so si nyankopon na kasa che ne dia and now you hey baba dia anya mi go to the book of say Ecclesiastes chapter 5 what is the how Holy Spirit works on kokoni chemi quotation you know hallelujah 5 verse number 2 and mo wanu nya so si wo kasa che nyankopon dia ne mo wanu nya woro and mo akuma mpenta mansam bi hey mama kaso nyankopon soro na hwe ni wanya waje se nyankopon te soro wo dia wasase wo dia asase so yeti ma wonsam eti wo tie ma manate o se ma wonsam a wo ka no enye kakire bravo yes mena me try dabi me pretty press dabi hello me ba jo me tie odin ba bi aga se free Apostle. Yes, sir. Pastor, so maso ase na mo bua. Amen. Na but when you can be same bisa say. It you. But can be same bisa say. Hello, Revi. Dabi, but can be say. The asole koso. Na say ye to we say him aso oba den dem. Na esim ekasen forma after flow kana na stream so a the center broken kind First Chronicles chapter 25 verse 2 and after na can better make say unkonko atade no o kasa hudu omunu ye ko school na ye bompai na omutinti omo bompai amayenya kasa hudu mbete mbiza se nso etimi ba sana masa munya ade mo kire no o bompai bo nya na ade akoya de yin yakopon asoma se kwa kana sem or say repent sakra wadwene na twu free bone ho na di na shadia so na na padia ma no asamna no wasamna wo ka no say obi bop omo twu nwum aso de ma no obi sori je me mun twa ban siri so yes ni ma yira ongo hwe ma be kotu ma you teachings
So ni be ko do bi one say tete be for no wo risk obon ni number ko ngi wiem sa ko kwa that the video yi do maybe mo obiti bi ba kra ti be request aduane na sorry for na to say ho malababa asuro ye ni alaba bia o baby araba ebi ni ho baby aso ni kwa do obiti bi frɛ ho ko ti say sorry na obiti bi frɛ say obofo abedu aba obofo bi nu e for na medu me na me catch out obofo bi nu e for na medu hey obiti bi pass me maba mo ho e me sere keke o si meti mu na ngwa oh ya mo nya ngwa de we atwiboko di we atisadi agusu ya mo nya yo yesi obo ade ya watwetwe wati na de onipa begu anu na betwa wati no na betwa mo nya sa wati enye fe ya mo ya nya yes I do me papa tulu me babu be gu amorof and then me be church na ni so kakra me twa blackboard ne ba me draw dia ma show the Holy Spirit said yet here ma show be fi I the New Testament and New Testament be share the branches that is the gift no say be share the fruit what till David catch and say a new konkron free me so yes a free baby them say ko tu kire say agimpa Yesu mizia sorry fi awufuo mo no okwasu afo no say munye honhom Yesu Kristo kura no he obi say Yesu die no honhom ni sane ba so okay amenchira digitu do 3 verse 16 first Matthew 3:16 obo Yesu asu ye no o say obo Yesu asu ye entemara ofinsuo no na hwe osuru bie ma no hu Nyankopɔn se buburo ye den eba no so eti esane ba so eti the book of Acts and the betchen honko eba no so Acts chapter 10 verse 38 Acts 10:38 Bible ne kasa kire Yesu ofri Nazareth o say Yesu ofri Nazareth said Onyankopɔn ode hon kronkron o refer you nsuo no mu no ode hon kronkron ene tumi sra no yes hine Yesu Kristo ko ya twetwe papa wanye bi hello Pachakasa. No papa ba ko good evening. Bejuso. Ba to ka petit FM, energy capable to. Oh, ako ko njo papa. Pensamos ya okay. Me do di pun kasa. No, what do you papa na den kasa ba no. Me check ko ko hey, aso mi wo yan chana ko kuma. Aja untumna kwa baka waso obyo kata adam to bi kata ya kupona akawa kata obyala tigimu ya ta aka no kawa kata ni kwa ba na yeba ba kata ba because uka collectors na wakana o tikata jani wa o ya tumo yi ya 1 Corinthians 14 last me ya tashi da ba so na mo ko bi wo focus on the bar. Totu. It is a February. You do also make to say, hey, Papa, you have a tepa, I'm disappointed. Now have to purchase your also that you why are selling walk on. So not only what you hate, Papa. That's Papa, you say, yeah, station to our tepa station. Hey, Tapa. Ebi wom so ba ko pe no ba ko na ensanda wa kan no kwa sa 5 years obi California for 15 years and o ka che say me woni tama won konko bam so ma yusu for de o kire o ka sa won konko ti wanum na be we na he tapa the station also be from the station no until the 1 Corinthians 14:23 ne say so obi twam a on kasa mabobo da mana Uncle some about mana. Hello? Yan kofa ye na me bele so. Hello, mama na de man mumai. Pastor Fem na o me kata free la badi. Me je o na o mi. Ya min show onya o fe ye
Mama winning, Mama Quatin, or maybe then here we are said that. Happy Belfan Adam show ma, a Bibian Soriano pa. In the show preaching and Sana Mapetuma. Preaching is Yana Mamma, a Semima, Namikai may be a chuma, Nami the Bunini, Nami the name my chief. Now, Unipebi, at the time I'm not a Michelle, I'm a boy soup, and I'm so many say, and then I'm not a Roma. And you'll be mine, Yammy by the end of this month, over Semikawa. And then the mammy tie, and someone when the caricature, many will put to our cassis, he said, him say, Monsieur Matrini, you may ask Rano, so fire pump company, Miss Trina may add them, any Shannon and more dear mouth. Oh, my women say the green and a train, and we shall be green. Patrol Baba. We shall soon you come as Wadiama. One summer Senate. Namintimimra Yawada 0242327172 0242327172 Kitu abiensa emabumfu na disunyano me teach me papa to me to aso kwafi obebi wadwunim sempo dia make wonti ase amesre odomfo no mabunufo agya isra nyankopɔ no the greater no obade ya wo mfa ndoba ya showa na zan bisi aso na dayem oncha wase amen what oncha wase na mi mpanyimfo pa ana so mu decide wa chinya ma temensa o mo so a pau tu emma na numu biom na so phobia na me dey me ka me tibi chira se jaaje o che no we anya wala tu wala sa o njo ya sa onya sa oh sonoria mama oh heavenly father I give you glory. Not just watch him no obwa e wana aka wana we e wana nya ngungu bia na do yesa nya bua we se dakro nya start pe sa he no ka pa ya steady no matwetwe bi videos o matwetwe bi videos na mi sanka ni nyina a o ka o se wa kira se sa he ba na o ka na no he ma o de kire ka se bia se ni 2 weeks time the same video by okay hema or the child for France and I'm so yansa and then no di bitu so media me car na ma kira se men nya saade no and na down bompaye so kan bible no ade e free suru ba bia ya wa makwa emma wo it will can 16 up yan kwwe ade bi Samuel na so ye nua na so na onfi etimi fi suru ebe ha no ukwa so bi etimi boban ho so for the so dia ahihye nkomo a omo so mo die ni omo si twene so akomo hu no na huru na so for ni huru riba no huru riba se donkey no huru silimu epe sa we hu ni bi no ebi die pe bampa ajontofo kotonyom keke obompe o nyami tu fwe ye o sono ya mama o sfuki ama eye die wo wemu unyuma pa ni rokoto yama yakaya oh kwa mo sondoria mama samara mama ye udi o sunku yama o sondoria mama o mate new kind mate new kind odi new kind na be oh me new kind so ti choko ari amo ye na enyo munya yo we muntimi na da nyankopon kosi aye da wati kwa kaso akasati anko sa koteje mo ndia se ho mo na mo ya je ti ahon kron mo na mo twa ntracha ama hon kron she mo he you mo de hon kron na di agro mo na mo twa ntro kasa na me nko kala we me nko sam 16 pacho hello pacho ya family nu pene fene kotuna ya qualify ya no man ni mama obi agina so ache facha me wa mesre wa hello papa yes sir papa yes sir we de come me mo ya kire me kuse
bra zamero. Papa, enye you obadi shira nana yao. Okay. Oroko St. Anthony's. Itu. Listen, Papa, the do I am a compare with you. There is a baboy I have one concrete watch lecturing. I'm going to cry the minimum 70 minutes from you. If you say, what's it with over, sir? We have one concrete moment. Now, one more pie now, one concrete saying we have. Sunny, okay, be. We get our faith in Miss Migina, Ubigina, Midunku, Mission Vini. What started? Ubi Fiasi, a yabompire, a yabompire, a yabompire, a yabompire, Ubi, hey, Shatum. Hey, now, the man of Grand Metiaka did in Yabuami. Mr. Papa, my ya been to remember. Oh, my dear, a shiro. Send me a way to teach in the Papa. Missy, okay, jump on we are mobile. No, so maybe I sing the intimate more. Nothing the architecture. And yes, I am quite a quang. And yes, I am quite a quang. If you say, as of we one can, okay, the train. One can find train. About this shop, when you come as idea, my wife. I have bompire. Hey, yes, you could cancel me. Yes, you knew be as some can the language. Yeah. Or can the language be young kind Mark chapter 5. Mark 5, 41. Mark chapter 5. Zuyaka, Mark 7. Verse 41. Verse 34. Go. Also above Franensa. You'll be aware, did you call? Yeah, done. I didn't come Messiah. It drew up pet. No sub of Franensa. No sub of Franensa. Or say, no say. Telita cum. Telita, and yet Tabita. Tabita, they will ask. Yes. By way, they will mark. If any Telita, or say Telita cum. The word cum means Yane. Yes. Telita kum. Telita means friends ababawa. Oh, Hebrew friends way Greek way. It's like Telita kum ababawa nyane. Osi ochea dia Telita kum ababa asiane say ababawa misu say nyane. Misu say nyane. Yes. That is Greek word. Hebrew. Now, some number down. You ask your Mark Webium. Mark 7. That's a can be a one chance yet. Mark 7:34. Mark 7:34. What's no share through Guahome? And no sinner say. And no sinner say. Hey, fata. And he said. Buye. Nanasu ye day. Hey, fata. And he said, Buye. Hey, fata. Baby, you got Abba, Eja, Father. About for a day at the 1 Corinthians 14:10. Abba, Father. Kasa who do we know we are saying? Yes, it won't be anywhere. Any dia. I want you to see it. Hello, Good evening. Good evening. About the way. About the Yahweh, she don't power. So, I told me, I like it. Yeah, I know we before Cairo, they didn't shoot it. This is the preacher that good for. So, for those that tell me, the sister Paco, by any kind, friend could do it in Facebook, you could go and track it. Okay. Mrs. Sam, and Mrs. Sam, Bakun, or on the Baton, or Sibu. And I go to Accra, Yakan, the Omo acquainted. But the Mrs. Sam also do not win your tofu, your tofu yadi, or tofu baby or yadi. And Madame, to say, oh, Mrs. Sam, or Accra, the foot, Abinti, when you are something more than one Shima, what one question of Fotaria, she say, Mrs. Sam, no, I can't on which is. But for my name to Mrs. Stanley, the foot. Hey, some Madame, only last year, Mrs. Stanley, you must be so from the culture. Maybe some few who, one man, one may add no, and what done with your mouth from that, like show. And they are in so the family few. And go the way you are in fully Diao. I must be 2 things on the cake. What is the Diaco to do Cocoyo? It's an after more soft from what I can see. If you are forced to get no of money, you good. Oh, just a while, obey your problem, Nadiamon. A Yaman to many Mary. Your choir for car, who mean your driver, your cohort. So for your choir, a lady myself and Hardy, you go to me, your question.
This is for them. You could see Mukusu, more candle, and I did what the thing that what. Oh, kusa. Kai weni yanko. Kai Samuel. 1 Samuel 16. Verse 14. Everybody home every song. Everybody was a one so pen yankopon a few one. Na home body friend body be repress editayo. One you super papa na kwanya. Now the gidye go graph from Satan every pressy bad one man. Yes. No actually didn't say original. Koso what now body friend body flow yankopon che be ha so. Na Saul e ka kire ne ko ase. Eti so ka kire ne ko ase. Hwe. Won yankopon bone reham. Won se yankopon bone na ba ne mu. Adedia eba mu asa na ye. Kwai. Ma yewura enka nkire ne nko a. Eti ma yewura enka nkire ne nko a. Yenko hwe obi a onim sankuo bo. Yenko hwe obi onim sankuo bo. Na so yankopon bone na yankopon ba wo so a. Ode ne sabo senko na ama ho ato. Obi siso na obo. Oh, Sonia, mama. Oh, my Samara, mama. When I'm joy. That be. And you was a whole balance war. Or the sabo senko man was a bonus and quonoa. Na just a gigasaw. Do 10 in the uncle. Do baby, I saw and invited David. The balance war, whatever. Baby was a book ding so for the channel over. But so who is a donkey? No. Between one and such a Bedford. One and such a job, yeah, one gorgeon. Nika, no Dominican. Between two Bricano names. Yes, a home number. Oh, Mupam Chow, young Copaya, so no home or artist. Oh, yeah. Confirm yes how. What do much dear yawa dear ma won. Bompayo. Na we hwe. Na mumi nyai sa niam na chidi na yakobo wasu ya as I said. E pacho. One na poor bomb. First ye nia Peter ko bompaye. E ko mo nchen no. Na omo masu a e ba o so. So for so ma kakasa foforo. Very good. Peter wo ko ho no on ti o kasa. Yes. Anya yi say afom no ko ye. It is so we show me say I don't let bomb so ni bia dai e to mo so kan Samuel Peter ba dai e beti ase he mama be say me di bi go quotations me di bi go no na ma ba me ba patu a yenko manone hello so bi was why yenfa ne yenko manone okay yenko obeti no papa me say me so ha ene de da senesem papa what dey prayer Petra was pa papa me se me so abako okwa asare so for ne say o ko boni deliver so de me so akwa dem won was o de me so ahya dem won nia me so akon ana o se kasa hum kra ha no kasa efe me so se ne na papa ne mia na me so ya wu efe ko bia na no o se me ye bayifo efe ha na me so for as we are pipe or some so I buy for them so I can and woman to my pon na me so I now or train am so as a coy or saya na so say me na konsa so am ni mu na be ye kuro ma me so ada ko no otimi nya hwe nya me adom enenne me so wa sole papa enete gwa so apechi ni do pechi o ko pe de ya me o wa ti na yi you hear no na ka bo say we no dey very hello Yahweh on show papa another is so am I inshura papa am I inshura wow wasempa dan de nyina Elohim Yahweh odefa wodo odefa waboafo wondo amayen so Gentiles yetibi there tutu ya abrabo ho yeri tu anamo papa Elohim Yahweh onsha papa and now preaching a day maintain double and next year another one because I mean say me bana my motto in life in power them make sure that
I bundle my YouTube, my download in the streets. So I mean, me memory need the papa. I mean, I want to check me memory no my phone no do. Oh, it's true. Because we need na more maintain na. Papa no man say me there. I had to say. Man say me there. Nde ya preach ya. Papa bi so aka wan asem. Na ni church oye in the OKOH at 27 no. Na at 27 ni church no pedo no ochire there. Paul or declare Sunday as worship day because if you at 27 now, Paul church there a da odikan who the penny mono. Da odikan the first day of the week, you know. Esuafunu will share no obubu bread. Nti chere there we share obubu bread then they know. We share esuafunu we share nko say that na chere oya asor. We share na wa kanya mesem. That means we declare Sunday no as worship day for Christians. Sa no be ka. No sa. Ma menche wa de kitu be. Abani men preacher am fa. Asa quotation ensamfo a mempe. Ensamfo a mempe kura na obi akotu no. Sa quotation da wono. Enya asori o mko yo. So mko kwa o declare Sunday. Tiemiye wa. According to the Bible, me do ko Old Testament. Me ko fa quotation mi wa ba. Passover eno an ye betu ni din eye communion mo na ma betu ni communion. Passover ye din night. Passover ye din night. Yanko read the book of Exodus chapter 12 verses number 42. Exodus 12:42. Oh ye pet na me san fa from to aso. Na do no di mewurade. Anajo eno mo di Passover na di mewurade. Yes. Sa anajo ye di mewurade dia 1 Corinthians chapter 11 verses number 23. 1 Corinthians chapter 11. Wo di tie Bible. Verse number 23. What's me say? What's awurade di die? Awurade di die. Na me die. Na Paul so ne die. De me nya me free de nya free ya jim kwa me say ya. Na me dem mo say. E mo di ma yen say. Awurade Yesu. Anajo yi ne ma. Anajo aye da yi. Ti Yesu so be see Passover nyan na nam. Eti anajo de di ku om no. Sa anajo na no so yi ni ya da yi. Emaye iti dey see di ntamben anajo eti yankore as chapter verse 20 verse 7 no me count 7 ama me wi ama be chew say enye event Sunday day nabi Sunday night wo de kan yanko 27 kwaso e wonyani etiko waso wonyani etiko na watchum de di na watchum de di kan no ye siase pupa no siase so mbupa no Paul ekasa kire wom ebisa ade chia no beko oto asem so ekosi odesuo osi breban odesuo wo de tie ni anko say Sunday anopa mo so light Sunday anopa mo so light odesuo ye fa na anopa enti e night no mu di bupa no for Passover and 2% who said the American and Passover, can run down. Because when the Passover, we are no obedi day, Pentecost. It can't call. What was verse number 30, where you are 16. And verse 16. Verse 16. Paul can say. Obesen Ephesus. No man verse 7, you are 27, 2016, and no come as much as you say. So obesen Ephesus was no Paul can so obesen Ephesus. No kwacherewe Asia. If you said no pentam. Na se betumi a. Wakodu Jerusalem. Pentecost that na so many Passover no. E verse 7 no. And verse 16 no. Aye Pentecost. Tie Bible ni ye. Me must so for nada. Who pass so I can free verse 5. Verse 5. Yere mu di kan ko twa 25. I see 25. When we di kan ko twa no try. Na yenso na siafo no omka no so piti na twa mu no piti na ni twa mu no ye fi Philippi free Philippi efensu ani ye di nenum no bedu o di nenum ana bedu on nchen try the 5th day hon ye di nanso hon be di that so hon be di the 7th day verse 7 na watchum de di kan don't di the 7th day and say na dia bechima na watchum de di kan na day ba o kase so for can free strong can free 7 ka just on can free verse 5 e be che so mu di homeda no ansa na watchum de di kan ombu pa no na watchum de di kan so na watchum de di kan no pa na watchum de di kan anwumire na watchum de di kan anwumire start with the 7th day no Sabbath ya pon me na no nsia bo pe no wasi da foforo sa night no anana Paul ebubu pa no ama unti we as o ma wi as aye one guy's why confused. Hello
Of good evening. Good evening. From Yima, make us a ficaswa. So for the who as say on almost to church. Tons in the Enzo. They say, I believe any I can say who are sound. Who was a master in our account. It's in my days of where pay. Yet, no morning at to say, Boys are Kulubala. You ever call me could tell Mangasa. Near Chonze, a true church and watch on. We don't wedding no door. Master for me show our own. Unya, can we show ma pa? If there's a water out to me, he departed me, shout, so Chawama, Mangasa. What do? A true church and one. So for you and Shroud. Oh, Shroud, what? I'll believe. Hey, Eddie, have been back when he papa. Hey, Missy, yes, Sabo, and some would do for Susu, but some of the Balanya and when any pump, Abacamala, Abaka Apostle, or Coagimanodo, Missy Lohimi away, on train boot or cool a bien a bass into Tunconcache, Belgium. One bridge casino or apostle, and then you be Yahweh and Kodu Insure Papa. When then you be soon, Kwajesama that Abraham and the topic, powerful topic, or the baby, Missy Baby, or Dash, especially as one can get in a wide Nawabano. As the true teachings of speaking tongues. Apostle, I class, tell me I village, and I should be a company. So what one penny day now? I know you can transfer him. Apostle, see, you know you've been if he said, what one penny? I was saying, more can yanka be. You can yanka be, and to me, I had no yanka. By your baby, meaning the reason why Procono Apostle said, the man of Johnson has done, I can carry a work at Johnson. Instead, I can carry our cartons because in Charlie, I can be proud when you see me wide, no wide domina. In Kenya, Benina, when you know, young Crane, Apostle Wakas and the Cross of the Moon Channel. So I cannot translate as I say, Teo 10 or Cosadi or Yojuba, Teo 10 or Cosadi. I try to fancy the one with about them. Apostle, and the Moon Channel was singing, and then I would have translated him. Now, so be away and enchant. I'm in the moon, I'll be at away and enchant. I am a 20 busy moon, I'll be the master and set in the Pocobia. And the day I was for the Papa number. I saw no and Pabon why you know, Mabatai neck, new lead worship with them. Shut up, Papa, shut up, Papa, shut up, Papa, shut up, Papa, shut up, Papa. And Biane, Papa, no, I saw no come out for a chili, the hour, you shall go good to another. When you know me, the natural Apostle. Son of Toss, Papa Sanka saying that me a fancy, no more to Colombia, Marco, French, no mental French Cassa, number car, me preach you a phantom. Now at once, I make Cassana, America French, no French food, you know, woman in a water, and I made an Americano. And you know, Barbara, what Cassa? And you be Apostle, Elohim Yahweh Slow. Hey. Oh, say Kashata Papa, the can Kashata back to you one time. Go out to you one time. When we do on boom, oh, be to be Obama. Yes, I should be a will be a should you will be a new. Oh, how did you away a portrait? Okay. I didn't find it for the any about Hello. Yeah, Apostle Mimawaju free Germany. Uncle Benson. Yada Yehua Eda Wasibri ne Asemono Twaso Ugusu Ede Mayen. Dear me pesa me strepa kakra say we the mefo video so now mastre Nyamiya Adumua German branch. Yeni a afe na ye ba asafuni no. Any woman that done Germany for nyina nyame boa 15th ye kwa kwahyiam e wo Dortmund eni ti ye bestre se obi biara owo Germany ha ana se uben Germany ha bia opese woni yetu sa anamon bia no se why ready a ofre apostle obetimi ama ye kira kwan eni ti ye bestre be 15th of this month ye ko akohyiam e wo Dortmund 9 o'clock anopa ye ho ya adoma na ye nyina ye wo ho Mamo Italy, Spain, Belgium, Canada, US there ye wo
New York, Ohio. Yes, I'm meeting in Bonnie. Kansas City. Yeah, Kansas City. Yeah. Yeah, about the insurance in on your Maswadi. It to fat Belgium number no. A friend say Germany number no. And no. Germany 4 shia 15 fia. Italy for so number almost where shia almost so joint 15th. Italy for so yeti or Italy. Yeah, to buy the ya duma. Na yeah, ba Manchester. Yeah. Almost so. It was bad there, ya duma. Yeah, the number be better to grab you. Ubi biara or friends saying London. Yeah, the number be better to grab. Say, with my MCR for no. So my mistake I can't tell you. Yawada, with the better to grab. But off frame ya. I point me the man, me number better you frame ya with number and the mamma. Nasi a pons so you be with your body in the bay. Yeah, the better. YouTube we ni sunama saka branches na wo bia mo abo ano munyina nipa niabre nipa prem kwa ntime so bebre na ne wado mre ne no nkwaje eda senka nye yiwasi nsen ya osensen ho ya ga me koto okra dada nso twedi ampo ya we bre na ye dai eye breba ni mu wankasa di kampia ho ansa no ba de ya adomo a yenso abeso ase ba bia wo no opase bi ba wa my sonte fana man my me di tudwa ni petie me wo no ebe frɛ ne fie mu so matimi ahia o se hwɛ ye ne fɛ ye sɛ nuanu bom tena faako ne yetimi twetwe di ampo ya wana sem emfa wo sɛ mu ye nipa mienu miensa enan dabi mu firi ase o hwɛ woni ba bia Germany fo firi ase ene ba bia o madu woni ba bia US fo firi ase ba bia o madu woni ba bia Italy fo firi ase ba bia o madu ti osuso tie me efe Ghana asoso esremo o asase bi eda ba bia ye ba abo no nti wo de mo fan rent yen we are ready to be simu dan ma ka che betu akọ eda o na obi da ba bia ye rent na ye mo so ampo ye wo hu wo na mo so no mo bo sanse wo de word bi ato se tinti du ato twa na twa se ba ye na so ba onue dia enu ye negative so obi so tini asori agina hu ndokora no wo so obe hira Luke 15:10 to ka Luke 15:10 bo nyankopon pagya wo o ba bi on fancy sa na me sa me ka ubi awoka wo bas bi wo baby wo toto bi wo baby na Saturday wo pesa wo de ba for de maye de betofu ka wo a ntempa na ye be chere dia wo be gina no ye be tofu agumama oba de insha bebre so ma sene na ketu abi ensa na mintimi na ya wadamfa bi mmerɛ 0242 ene gu midina na apostle OKOH na ene gu ase no 0242327172 020 72 11 337 020 72 11 337 0242 327172 oba de nshira no nshira maboafo metiefo sanse bebia maso asem na kodo no mumre ntunguda enye fani ebetwe list abobon krofo din dabi waye wadoye kokuam oba de ya wana nkasa a onim kokuam asem no obehye wana em wate na obeyiwe fro hawodo bebremu na ono ankasa bebia wudidie o ma ho nsada sansa wo dwen nasem de beche wo nkwanso abrabo na we dey obono oni babro obre nyina brema na no na de ne kra pe na mam ami nkotu nkyira the book of Ecclesiastes say wo kra de ne say obe support the word of God na ya ntwea kransha obade make us for me nkodi dabi isro tide to de bia mama no njasa me na mamba me yare amerika nyame asa yes ti oseka for 7 oni pabra obre nyina abrama na no de obehye de obedi neso de ne kra pe no emem de okra no hwe because de me wo bring na be waja yes but the okra pe said na wo de adoye na wo ye ne de wo dwiri say wo page the word of God na asem na kona wo nua bia wa yere na timi hu asem no eno ana wo wa ka unsa gubo no wo do our questions so baby saw ebi ni mami kepi nkyerɛ yanko the book of Job chapter 25 hwe Bible no amko Job chapter 26 because na papa say we enyo owu asem wo de tie ba say enyo owu asem a
We are deji baseni anwode wona ayira no ye de twibi eba nyankopɔ twedi ampo ya we fo be no watu duo ni nyansa fo be na mo so mo bi atu obi anasa wona watu obi fo waka ni misam na misam waka bi akire obi unka bi na ho na support so nkaka han na waka kire no han so na mo so no ka kire no han ya hom na afru obi sasa han hom na afru mu no e say owu asam yes han hom ye na afru mu no samanfo popo was na sa questions ni ban samanfo ye dan apopo wate yes samanfo popo yes wate wudi mu a ti da be ka sa ogubo no sabe no e ba so a na wa no yi me support nkwagyesem akram pempem agidi nyina ma ho odin hyem me na me to mic we buy me na me to camera we and edi ye we me na me tua data ne ka me na me yese eti papa nsam no a na ekoso no na ma ho odin techre den eti akram pempem ahu no apostle ko agyeman ensam wo no ma ho odin techre bi wanya lawyer di wani yes do be jam di waja abusuafo de obahu chire blows on be si won sa be no wani e brimo mkrofo brimo mo na nim de bra ka kire me woni mi ku di ma me na hontokwa hu ni nyina ye wiase de ye jato no ba de di wani makono e wan ena na nkra wa bra bon da bia wo keka ko ukokoda because ukokoda ukokura brem no mro brem na anam yi ena anam wo kra wan kasa ya de bi woni padua mu a edi adanse say you are dying slowly e de na wo ye oba de nso mu na wo hwe wo so na so nkwagyesem no e bi krebe tmes jiw hawe fro so me pese me di ho adanse se me ka wo radio na ni papu da bi me ka wo TV na ni papu da bi eba na sa nipa nye gidie no de ba o ti di obi ayo ne de asinti ena otutu mirika oba de ya we hu mobo onye wakoma so ade mfama ketua bi ensa ye mfan support the word of God yes mama mi ensa na me mpon wai Papa Obani Oiva ewie me free US oba de nhyira ne pastor Mensa ene pastor Chiemu nyina seda ne den oba de na mo so ma unyansa pa mama Papa tonso asem na wo kan say is a Baptist asole de omunye we ni ekwa asole yes omo ye wo group Papa Obani Oiva ma kwa no ka setie panyini enti amankwala wuo ne niema na doso okuro na de buo ni kuro ni mu niema basa papa se oba tan obeyi hu na de gina ochiro ba mfa so be na wo so o trendi a na wunya sika de na wo so asemo living yawo obo so basa share what mission no akin come for na pastor Mensa pastor Che and come mama no mo view mo bia na what they will show me papa me say no topic o dia betu asem kese pa no dia beyo na me bom pa eso what they will do ko no bom ba na sa fi ku papa ku ya me chesu ende so asem dia asem kese so mama just and ya tell mo ni as papa just say uko bi na wan ka bia wo dia chesa wo dia ya puse tamba and they watch church them are able to say ya na form they want to dream be ma so be am ko ya se man ka bia me akpala mi say tamba ya ka tell me ma me say me ya say ta so mo je title mo je ora shi mo je wo nche akawi man ko mo kana nka ma je wo title se kan na ya tan na ya ka pa ndi ya ena ma me quotation na ka no ma me 1 Corinthians 14 na making can so me na see am baba na fiti metia so ni moment say e bia ya shata papa kura ma mat say ya transmit ama ya tia sana za aka na ya kasa na ya na me meti kasa wo no ase ewo say bia me make French kasa na ma be pie Ghana na fi mi tumi kabro fo na preko be master te kabro ay e bia ni sisi am ko so me nka ono ne fe me kasa na nya shata papa riba mama na sokoto mama ni na asole bia me ni tua no ha me boni bia nta youtube twi no papa ade to mayendo ene se na wuke ya gba adam akara na nso nkonkon no na ayira obade ya we shot ene ta message ya dia de ni bode nkonkon kasa na asoma oni message we se baba ka mo tue ya so ama ya wa so na ya nka me ya na se wo de we e boy ni we just say
wo kwahia ne sa on ba kyerɛ no kora no me ya nante no kora no so wo no mu de tuatua so sɛ yɛnka ɔmo kamboni anim ɛna yɛde tete aso de no ɔbɔ de ya wo nhyi papa amen ɔhyira so na nyɛ wakoma so adeɛ ma wo nipa na wo se ɔne ho nkronkron nyankopɔ apo no no ɔgye ne tight gye ne collection na nko aboaboa mo nkronkron na ɔne ɔmo akyɛ tight no agye sɛ wo nya nkronkron ti yɛnyɛ wiska yɛnyɛ wo tight Good evening, Apostle. Good evening. Nyame nhyira wo pa ene mani agye e won kyerɛkyerɛ a wode abɛi because mpempi ya meta busa me ho sɛ aden na wotimi akompaebo empaebo ne ka sɛ bia ye mompae ensrebo ne facha na obi ye ka tongues ye ka se ye mompae ne bia o wa hwɛ adwuma ye mompae ne nyame me adwuma na obi ade the same line na to say the now can say obi tin ka mama all the time the same tongue na nipa ne kana no every day so obo mpae asrebo ne fache so pe bibia frɛ ready ho de wo pe bia the same sa da kasa na tina in fact ya na menti ase eduru bia mtimu sam say ade na wo bompae se awade ma wade na wo mo wadwuma ana ono mo ba ono mo bibi ne de bia se one ayina na wo ka and in fact ya me busa me question pa na ne wo the tongues teachings abai nyame nhyira o there was a time you busa ya damfo bi ono oyesofu ye busa no say na tongues ya ye kan ti se ye di bi enkomo about tongues no was nti enchechemu ni kosi say tongues ne kasa o de bompa obonsam nti de woka boa tongues ne kasa obonsam enti ne woka nti duru bi na sa otimi ka tongues a ba pastor since ya wo menka tongues ne bida menka tongues ne bida nti duru bi me yambusam sa awrade ana tongues a mentimi nkanti ene bia me pebibia bia ase me hu ne se eche na na me da se pa nyame nhyira o onko soa emo ho ban na aboafo mo boa so rade nhyira wo mo na ba bi omu yi free ba bia on hye wo ma na mo ne da ne da nyina mo ntimi nya bi mmra na yeso ye ntimi ntie wasem no ye da wase so amen ya kasa no ba bia no ye hye ho nkom se ye mfa nkodo agye setan ye de kwa kasa kira twakra and it was second 1 Corinthians chapter 14 verses number 21 Bible no 1 Corinthians chapter 14 Osi nkasa verse number 21 was it there yeto ba bia se was it there Bible nkasa osi atwe wo mranu talking about Old Testament no kasa foforo the book of Isaiah chapter 28 verse 11 sick yebasem kasa foforo enia no foforo ana mo ni o man ne be kasa amame yes it's Israel memu na sam ne da omo na eso omo di asam ne prayer Gentiles no omo so nti Gentiles ne kasa it twase techrema ne dane yes asem be nkra bi o se aso ne yedie yo bi dia be yem pabo it will come 1 Corinthians 14:15 tie Bible 1 Corinthians 14:15 obi ti bi ko butu na so for training sa won so na fi eden no say hey mama the home beto no me the home atonyum the wadwe atonyum na sa o de home shira na wo so bom pa ye shira obi hey mama bende na do tie ase bende ni nipa no butu wona on tie hey mama na se no waje wasida na se amen waje wo mpa abon se ananu sa mpa abon Johnson amen yes awurade twedi ampa ye we hunum woni na kwaje so amia aida se wo say awurade obodi abet e kasa kira wo 1 Corinthians 14:8 satotolobento na anji ya aba ye bosa anji ya hai no be siesie ni wakosa sanso na sa mo de mo tachirema asema mu ntia ebe ye dan ade ebe hu dia moka ebe ye tse de mo kasa gu frama mo kwa senti frama na mo kasa gu mu sa no ana obi etin fifre sa no wose mo kasa gu frama mu odi bibi to aso mo kasa gu frama mu dan kwa mo kasa gu frama mu dan kwa mami yenu na me mpo na me braso Daddy Mpacho, good evening. Say yes, I don't want Pastor Mensan, Munina Mohunde, Yedenya Miasi, and go on Shiramopan or Yamokesi.
no from Fradum, Quadum. Now, someone never came, dear. I said more tons by force of tons of cat. And then Yamia said, never be chilly, mammy at TBBR, see, Yankopon Shiramo. We did a charm, as if about the Israel. Teaching say the true teachings of speaking in tongues. Hallelujah. Amen. Hello? Bi wo Kristo ni mu. Shene niji nini fa eye sajidifu ina bomdi na shia au munia rosina bi wo Kristo ni mu. Ena niji nini fa eye sajidifu ina bomdi na shia au bi wo Kristo ni mu. Au sunsun pe sunhunam yemre papa ebri we pa ka wo hia yen ya so asene pa yen a asam na bubu yakoma aweho yetie wa itimi susa na ewra ho se apanya wo ahon ka metimi se sundu o ka wo so ahipo ni hiniwa na se wo minu mukura se arebi se na wo minu ma nso ni sane saa ni so no sane saa na afi umini mu se no tu se are nyame sha papa o ma kwatinti ahodi wo no team pastor Mensa and pastor Chi and wo maka ho nyina aboafo amoso papa se nyame won hira mo ate amen enya ho mame enya ho ma wo na ye ka yade we ebai na waba ye no waba badum yan esan se senye lockdown yan ke enhia papa na emu asa bedi ewu wabedi ewu kire se sunsun person na mo amre ye wakwantu mu haidi yenya ye nwuma ketinketi bi se ye nwuma se restaurant any hotels baby e wono ese mu ayedi ye pepa que be so papa sere na se mpana tre esa se akoma bubu akoma asachira akase ke be so papa mu na foforo so atia sem na se amen oba de be peja eso bro ye bre mo di papa sa no oba de bro ye mo sa no oba de oyi ni ma wo bra mu wa de bibia nso nyame ye bibia nso nyame ye media me so fa so kire se hana kase nyankopon twedi ampo yawe sa bre no de ade so na so ame de aka mu nyina ebeba cha nyina ebeye papa unyame shram amen na ebre pemo Oma di homa bo no nyo akoma so ade ma we de me name I say sada time we me di efe no AW aso ye me sa ajima mi chia aso nye and okre but yawe e man nya very simple my bia sa brain also ne mare say so hwe do no ifo de di omakoma mai so we don't so na sabre all the mind from ye se kwan ben people say babo na ma no e bi ni wa very simple e da me now na grow away from me ya boy e won ye say apostle ye den ukọ metimi atuka me kwako bisasa asebo ye nya sase ye nya we ukọ e fe na sabre obi so asori na metiasie ye hu say ye nuanu bi oil na nyama tonto ni nyima sika kese o mu show ni ntino ama mu say we sofo no you think kwa dia ene wonu so adidi yeah enti sabre no e so ton asase se kokei se dan na wo je so o the price man se kokei mesramo mummy enso ma de no si fam se kima ba de nyina ensam oh yes he fa na de kwaji se ska no ntia na so de wani
ato the creator n'anim na wahwate niema so ehunu say onua bi yira me kan sam kira onim am robbers asesa o madwene onim obi a me preach one day ma onu ankasa afre me pause papa me di me bi agu o say nkofofo sam ye taxi driver papa o say nkofo maza eti obade ayi adwuma e bi kwa na ka area na oba wate bia na area na oba obade na me so obi a o kana no aduro ene obade adom ma sustaining ma be bra omunyim corona time yi ana nkom yo magi so mbe yi to agu ye nim san kwala no omodaachi obade hu ye mabo eti enyeme e obade na ye na na mo so so moa eti ni ya sustain akola bi ye nim ne daachi eti sombi wonsum ya to obade hu mabo fala so ana nko wai. Hello, Apostle. Yehuwa Israel. No nyo kesie. Yeda wase ni de bia nchechire papa a wode maye. Yeda wase Yehuwa Israel bebre. Yehuwa nyo kesie. Onu wakenkanfo. Ene wetiefo. Ene omo so omu nyina. Yehuwa Israel omo. Hey, tonsi asem na wo kan say. Yes, ukwa uye bebe na mekwa asore ukwa asore ni baba wake ebasa kwa na fi the band nso de asim gigre afempaya ya gbo wonte hwe enu ani se gigre sa na be matemani na mgina ho yehu enhia se ubie ni emeyi hu ensem papa no de bia yehu anka ho ya fa sem papa ne breye ni enso a ya yire yenti bi ni emfantu anamo efema kusia like say Finland obadi enhia obitibi you beat me pose kramai well no ba we su pa jantre who am not Sango vo bebre wankafo bebre wankafo tell me say damn go practicals I'm telling you can't say you well you know on kabio on am about well bulldog wo dia mo yan mo nyayo mama nkrofo bi din kwasi asem bi wo obo a de o chire mu ye do o ye bie because answer yes no one soon yes o boy it won't so ya and a people shatter so boy shatter but with SM but the what is in nation na mo chire enye o enye mo nhwe bible no ba bi one nam no Sandy Bible school na kwase sasanya ma we bu nyina Pentecostal churches no monto mo bu e ma ne sanya ma we nyina be gura be say ne pray before we be matter before we be Almighty Romai Almighty care you go nyawo because some get say enkwala no e dwane ko wonnim Bible church nti na hallelujah amen hey obadi hu yemabo amen na control exams akojana say ya na dwede pompai oh mama we amount exams o gabi mama say no be sir apostle kudi oni holy spirit nti me check me my yara me de ne bro dabi am kukuru nam na bro dabi ha hey dia wo yo no hwani ye yes na dwene kwachire yi me pacha yam fancy obadi Israel amen no nye yakoma so ade mai amen asem na ba ho yes enhwe wo so amen ene wontina amen se wonti ase be ya dayem obade na nkasa nkyerkyere wo amen emfa ne doba na azia ni mezia so adom ni nti amen amen pastor yanko yo apostle idasi bebre won nkyerkyere wo de adom eye adasa wiase nyina eda wase
and then church and what the ye or for ya win switch us so what jibrin or head media be do some pempensui or what ya win shall be breed. Na me cow say me manswa co-mixture manswa heba for me can form Eddie Amau manswa manswa co-mixture tis a war a cocoa how now who sisi problem wa obi or cause obi or koya ni so be 3 weeks ni on Kobe but more than manswa co-mixture na fa na ebeboa yie anase obesima capsules eno so eboa emma ewo mafichi krom obi okofi kire ase de okwa wo so no ti bomode na pe obesima capsules no mansoa for omo products eno no fra homatrofoi 02720191 me sha say 0272019917 0272019917 and 0549648362 and 0557562988 Mansua omo won krabata bebre ewo enkran memo ha omo wo krabata bebre omo wo fadama obenya omo ho konongo omo wo ho mo wo teshin omo wo ho fanama na frɛ won na ade bi ha obi anso no oni omo entwetwe nkomo na me ka won so se nyame ena ye biribi anti no eno nti ena me kai eye erade na ye borehole company e de amawo eba no se nsuo hu sam dia wawo ni nsuo hu sam bomodia ne borehole eboa yie etifre eye erade na ye borehole fo na eba no borehole drilling omo ya de water treatment omo ya de paye pump services say bia pump asay omo service e de amawo omo san ye swimming pool papa omo ye ho ade pa eye erade na ye borehole fo be wo hwe omo kira kwan a enkran omo ofanko barrier ena omo Kumasi so omo odiom bus stop free ahomato free 0245 636634 0245636634 ana 0247171472 0247171472 erade na ye borehole omo si bra eba no ensuo hu nsam de omo edimu akotini pa obode nshiraw finami cause living yawa 7 day Sabbath assemblies as of headquarters yewo awoshi enya market eho ena headquarters ni yewo your branches ni bebrebe so what you see domi your railway crossing yewo pokuase to tie free in sawom any important more ama sama ni important more pokuase fa number we na free 0238 758 122 0238 758 122 and 0242 862062 0242 862062 living yawe pokuase ufra ibema direction na woni yen abomu asum fefefe afisna me cause living yawe ashiama emprempre temafo do wenyafo woni wo sai rani nyina ye hyiam ewo ashiama zeno Obatan school complex eho ene ye hyiam fefefefe bomodia na we kira kwan ewo zeno Obatan school complex afenso yewo koforidia yewo nsukwa koforidia ti fa number we wo koforidia so tafo ni important na wo hwe dwumedi ya opese wo ye to na mo a frɛ number we na uni yembom nsum ewo koforidia 0241 944534 0241 944534 living yawe koforidia ye watakra de hwe screen so takra de phone number edda ho fefefe branches na doso ye pon na so frɛ a bebia wo ne se bi ben wa ye be ma wo contact no na wo so wa contact wo amano ni nyina hwe screen so a ye number so ye den egu ho kama living yawe 70 Sabbath assemblies headquarters awoshi enya market ewo kakraba nso ye wo ho ye wo kakraba frɛ number we kaswa kakraba sem na me ken kaswa nyanya no kakraba frɛ 0245 971 629 0245 971 629 living yawe kakraba wo kaswa ni important with nya frɛ na woni yen asum ye wo GRA omo building na chipe kakraba GRA omo dan na chi eho na living yawe ye hyiemu fufa sa number no a obenya ye kire akwan na me kai won so say ko YouTube, Facebook, all in the name of Apostle Okun Agyeman, Twitter Apostles House, Instagram Apostle Okun Agyeman. Subscribe to YouTube page in the bena abribia Apostle or the church for etuwa obetimi enya update no. And for me kai will say Apostle or sikitu ebiensa. Wo hwe screen so a
want to win your mobile money. So over screen your bank account number at that screen so Eco Bank. Bomodia na fa wo mu abi efa ho na yem pushi NKWAGYESEM no o se kitu abi nsa fa apostle number 0242 327172 and 0207 211337 fa kitu abi ani wa isa kakraba ebeboa ama NKWAGYESEM de bia no etumi akoso bomodia na sponsor jumedi na your life will never be the same misraw bebre afenso se wo pese audio product banebo hundero Emma Wojumedi so for 0244 for advert 0244 609545 0244 609545 and 0239 505147 0239 505147 obodi nshraw onye okese say wo adwimpa Emma NKWAGYESEM so beboa amana koso apostle ya we nshira bebre maye pastor mensa pasache oba di nshira mo bebre nshira kama yes ya nshira ye MC afo nyina amen me sound engineer ba ko pe Saj ba ko oba di nshira amen metiefo asam na ba ye nchen me sira oba de se ne ho kronkron megu ye nso ye emma ye turo bone amemfa emra Psalm 51 verse 9 to 10 who did you say your kind sa somebody in the say be tie it is na wo nya kronkron nufusuo mapanate mabo Psalm 51 verse number 10 verse 9 o say you are free be born in hinta onyankopon ni free be born in hinta pepa mama mu yuna no pepa ye born bia ye wo mo onyankopon na ye sire wo bode ya we say bo akoma mu tie ma me ombo akoma mu tie ma yen ye fufro asie wo me fufro ba ko no nya onye fufro asie tim ewo mu fufro asie tim ewo mu said your 1 John chapter 3 verses number 9 kai no February 8 yanko 1 John chapter 3 verse 8 verse number 8 ye to oba biasem wasi di onyanko ode ko wasi do ye bone no efiri bodonsam do ye bone ni firi bodonsam wi anu akantu okay ko do ye bone firi bodonsam efiri se obonsam no ofiri fitiase ye bone ye ti do nyankopon ba ni nwadi nyankopon ba ni yi ni nwadi so be so bodonsam aduma obese bodonsam nyuma obi nyankopon na obi nyankopon awo no onye bone efiri se na ba eye kronkron no tie mu wotimi nya bone na ene gadi yam ye timi twie hu firi bone ho efiri so nyankopon na awo efiri nyankopon na awo yemu na onyankopon ma ene obrodonsam adie obi o ya de tene no do ni nya so nipa ni firi twedi ampo yawe oba de no ntra amen ofan doba mesia so on tene no manu nsin no kure kwan so me de patu ni baba so masene wate na ketua bia nso medina se na mesenye guo no oba de nhira hon kronkron wodin enwosra no o se enwosra no ba ko nua bia be papa enwosra no deliver our spirit uso o body enfro for the sunfu apam biera mo oba de ya we mfa no doba ya hwa mezi so enji umfiri watamfo no ma honhom hunumu honhom ntiase adom nti amen bye you ebusiafo ide radia sumdwe echi obi biara esama obi biara akwaba ediba NKWAGYESEM dwumedie abribia apostle OKOH wade bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenimfo se de ofudua pa ena ye piano ena tre kronkron so se according to Roman 4 homa etidu jijemu eyimu dunai